Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haki Lempong Yakob, lekai football Hamadan Polo. Hau news nam arda karkandai, jang borok light league Jacob. Bahkan top ya ke first division, ke second division, bat ke third division. Kiladan sau punya teliki hon baro kibalai Shimanta. Kata kandai teliki hon kibalai Shimanta ha ke first division, kat south li ha ke second division, bat arpu south li ha ke Lempong jang ke third division. Kaje kon ha kini ke Lempong kala longru kum ke jile akai ludu ha ke ba ki art teliki hon ki baile akai ba hadu bandapoi syaka final. Kiyo ro ban kiyo syaki Lempong jang ke Jacob ki kadan bahalor. Kumjo ki art teliki hon ki bala syakrem bon bat poi syatado haka top karteng kisah penihar no ru syaki Lempong Yakob haki kerdan bakam syapo. Haki ni ki art teliki Lempong kikin hon ki bakiu kerdan na ke first division syaka Lempong Shillong Premier League kikin top ya ke Maulai bat ke Mokhar. Haka second division ki balakiu syaka first division pat ki dai ke Nongthamai bat ke Umpernai. Bat na ke Lempong jang ke third division pat ki balakiu syaka kerdan jang ke second division ki dai ke Kenhon jang ke Pokse bat ke Umprom. Kejingkiu jongi syaka SPL mentau senam kedai kalong ke buram yangi bat ngaperkhat kedai ke jing Trishitom jong ki player bat ru jong ki coach ki bidan lang bat ngi nang ta jong ke Mokhar Sports Club hi brok kawai hamtam nagamta kan ke executive committee ngidon ka bas klan nyadu kata-kata te kene kalong ka benta ka bangi ngi kiu syaka Super League ngila ile kai kum bakandai game ai ha kene ka jing ile ke jongi te nakini ngirim sisin bat ngi drone Arsin nak tangi job lu borok kathong jongi SPL kalong ban lebha bat ngakirmen scam ba hagani SPL ro daga jingilam ke jong play ngila ban yo ke jing job hagajo karukom kabangi kiu naka second division sa first division bat kumjo sa Super League first time kabangi kiu sa Super League jong ga club mo de ngakirmen scam hi bangin nangya sa kamat kong lu ngaso ba kani jim kio jongi sini kadai lemba ka under 18 kumba gila ya kin lu ningkong ba buan ni player jongi kumba sangon man ka game ngele first 11 kini na pa under 18 tingi sko ba under 18 kala yarap ha yangi nomor ba kani ka team jongi composition penpai ka average squad jongi kalong 22 23 average te ta kada nga khen ba kani ka under 18 kalong kebetulan kamba ban ngi skam ba sam stam ru ngadu ka under 18 hadu kani ka Shillong Premier League en persang ban perkelangkat ka bangila kumbang itep hi ya ki player kebetulan kam kongsa dia kali tang training te kuma fitip menda ka training kam de tang bagi train amadan hadu kabam hadu physio long idan kam lo dah kasdam kapan warning in penbiang ndong sedong kuma fitip akani ka bangi dapu ya kita boro ngide ngila penbiang lo kabam ngila ban ai bha ka physio ngila ban maintain kan player kin yo fitness ki game te tak dong support sini ka thong ban ngit kam mal sam sam le ngin persang ban le kham panat la ka buat ka bangila da kalyang jongi long fenda pe player jongi kimda duna than he ka badon ka bagi ka de ka platform makin yo te takada kumna kaliang jongi Mokhar Sports Club ka bagi concentrate dia kali bagi naik platform ki player jongi fenda pe kim dade ki player ki baram dor ne kita ki paunam tambah ki player ki badan ya talent ni shutab ya ki ni groom ya ki bagi sepenyelia kai ki yang ni but fit sai ka result kalau gumni takada ona kaliang jongi jingkhen jongi ne gadi ke bon lingkong ni ke Mokhar ki khanyu point ba di mulai ke Hasan point kini ba atli ki team kila kieu kan begini team bakiu ba point do ba khat ge kuma pi minta se kali kita art group ni ti penjele tu kirung arti team goi group lai semifinal tu group final ni atli minta not mai but override kini ba asli ru lakiu minta first minta break point do lai mar bisu hantu gaya sang lai point membisu bat kanong krem bak sampai nak sekan kat bahiar di koi ke team koi group bahiar ga nongomlong nak koi group bahiar ga sorangkha kathar mission mo ke bahiar na group A kedai gerisak luni mo kene gayo tang sau point kan group B ke bahiar kedai kemau niang la kini kayo tang arpoy mo kana group C bahar kedai ka karang kini kayo tang lai point
na grup D behar kedega mau Korea West kini kami appoint kini di tim behar next hari show maksud champion mereka improve kini di gali komjur ke SPL di gali kreatif yang gali show tak champion tim ini menyo eka trofi ke ni kepisah ni kini bola baar kinyo Hakane ke jekren bat u General Secretary jong ka Shillong Sports Association uba SS Raptham ula ai kublai kerpang ru ye ka kanhon jong ka HLS High Secondary School ka balawan ra nam ye ka school bat ye ka jelahi burokawai hadin bakalayo ra ye ka nam nado haka lempong Subroto Cup 2019 haka under 17 hadin bakala penremno ye ka kanhon ka Banabari kata ye ka Bangladesh Krira Shiksha Pratishthan jong kari Bangladesh Badingkong ay na sokmen pelat. Ini dalam sokmen pelat itu jelas boleh ke sekolah nang ni na rijongi mo kan rak ni sokai mo kan sokai mal boleh kau aku boleh untuk coach mo boleh coach jong kan ka jongi jelas kau fitur ni pilih ni under 18 hang tu hang player pilih hang tu sekolah tinggal sokai ba ini ke jelas kerana banyak kun jaga tim na Bangladesh kemudian do South Samud international player long ada sukuman ai kulai ba nang ni fi nang ni mot kapni ba ni khna jo ni ngindang kiu ladang yai ne kumni ni do pastang ni ki baby league gidang ni ki age group tournament nei asai kan kiu ba kumbangan tu pegama fi nasional guru kabu ni ba aku play ya tu ka sebenarnya tim macam sebuah tim kepala qualify jaka final round ya kita ru kita bak hi bakal jadi kai bahai orang nak jing job mak kita ru di under 17 tu ru age group feeling dang ini kena jongi ini lawe jongi hi state kejelong kamu ke bebon ma hi jelong kamu ni kom assistant long kom tak dan assistant kemudian niyo ban coaching team kambon benai niyo ka exposure trip penjadi kai kemudian sabar basli kita kan bijin dong kam jungi kerang ba kena kinyo kimdai min sakut tak ne kin dong ti dia bisi ti kerpalu ya ka sarkar bukan pej bahagian yang ni kin mentangin dang dep kan ingin khot sedikit player bin ajit mari ada ile under 12 under 14 lemar kat kami satu jengi baka Meghalaya State League under 15 kan long di Bapak district in part player di mentang yang ada select lupa player long ada jet lupa ke pelong tournament ngin khot iki cha coaching kam di kita di prepare jengi mentang ada kadang syar ni kam Meghalaya State League kikwe state dan we district in a tournament ni tournament ada bulan Januari kita bi under 12 under 14 di under 14 market of year mod biang bayi ni pak di situ